A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ihsari wal fawati lil haji. Man uhsira an itmami hajjin au umratin ay mana'ahu andalika aduun minal muslimina awil kuffari min jami'it turuki tahallala ay jadalahu tahallulu. Ini bab ihsar, dicegah dan bab luput bagi haji. Barang siapa yang dicegah akan dia daripada menyempurnakan haji atau umrah, artinya menegah akannya timan daripada demikian, menyempurnakan haji atau umrah oleh musuh, pane musuhnya daripada sekalian urang Islam atau urang kafir, pane dicegah daripada sekalian jalan, niscaya tahallul ia nyaman, artinya harus bagi nyaman oleh tahallul. Di yang pertama ihsar, dicegah daripada menyempurnakan haji atau umrah. Yang kedua luput khusus bagi haji, mengingat waktu umrah sepanjang tahun, maka umrah itu hal luput. Orang yang dicegah daripada menyempurnakan haji, apakah bersamanya tak dicegah untuk kembali atau ditham daripada menyempurnakan haji serta ditham daripada waw? Dicegah daripada menyempurnakan tente kalih di ihram, baik ihramnya itu ifrat atau tamattu atau kiran. Cuman menyokiran bisa luput umrah, dengan luputnya haji luput umrah apabila ihramnya itu kiran. Qauluhu lil haji muta'ala, khusus dengan luput bagi haji, maka dipahami daripadanya hal luput umrah, hal luput
menyo umrah itu terasing. Qaulu syarih diup, apabila ihramnya itu kiran, maka dengan luput haji, umrah juga ikut luput. Tapi maka baik man itu ihramnya ifrat atau tamattu atau kiran, apabila dicegah oleh musuh, oleh orang yang mencegah, baik orangnya Islam atau orangnya kafir, ditegahkan daripada menyempurnakan bersamanya, diizinkan pulang, atau bersamanya tak diizinkan pulang. Haji hitam hai bi pobut, umrah hitam hal lepas dah pobut, wo hai bi yan wate han di biwau jut tahallul, lahirnya jut, lahirnya boleh, ditegah daripada menyempurnakannya, serta ditegah daripada kembali ke kampung halaman. Maka sabal lagi udang terus kedeh leh ge ihram idrop iberkah pasolam pencara. Haji han lepas tak sempurnakan, umrah han lepas tak perbuat, tawaf han lepas. Yan naruh surahnya, mudah-mudahan naruh. Teman pu faedah tata halul padahal hanji biwau manyai biwau kajiat le tahalul tak dah tahu nyo le tata halul iwo hai bi jawo hai bi payah tertinggal deh lam tanah haram Mekah, inai kurung atau bat tempat lain lam tanah halu, bat tempat yang kai dropnya, inan dikurung, wo halupah. Di faedahnya tahallul untuk peglah drawa daripada mudarat, bak jaga larangan-larangan ihram. Kemudian dicegah daripada menyempurnakan haji. Apakah dicegah daripada mengerjakan semua rukun-rukunnya, atau dicegah daripada mengerjakan sebahagian rukun-rukunnya? Itu wukuf di Arafah anaidun, tetapi bermalam di Muzdalifah serta bermalam di Mina, dan juga melempar jamrah ke Haibi, ditegah hal lepah jak kenan, hal lepah tajak. Sementara yang lain hana hitam, wukuf di Arafah lepah kubut, tawaf
dalam Masjidil Haram lepas tapubut, sa'i lepas pubut, ya, bermalam yang lepas pubut, ya, apakah boleh tahallul? Ya, sementara mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina serta melempar jumrah manteng jet tagantau, ya, manteng jet tagantau. Yang kiban aku buka dalam yang pane wate, ya, untuk melaksanakan rukun haji wukuf di Arafah, maka luput wukuf, luput haji. Ya, jino wukuf hana ditegahkan, ya, lepas pubut hana hitam, sementara yang lain mandum hitam. Wate untuk yang lain panjang, panjang. Andai tapreh, ya, andai tapreh, jiat preh, ya, hal luput karena wate panjang. Ya, jiat tata halul, mudah-mudahan menyo di dalam yang ditegahkan ruh tawaf dan sa'i jid tahallul, jid, ya, karena lama menunggu jid kemudarat. Tapi menyo yang ditegah hai bi pubut, halepah pubut cuma mabit, maka hanjut ke mudarat karena lepas tagantau, hana payah menunggu lama dalam ihram, hana payah bersabar dalam waktu yang lama untuk memelihara, menjaga diri daripada larangan ihram. Ya, mudah-mudahan hanjut tahallul apabila yang ditegahkan itu hanya mabit di Muzdalifah, hanya mabit di Mina dan melempar jamrah. Ya, le perkara yang ditamyan yang bisa gugur dengan odor, maka napa ya bayu yang han gugur dengan odor tabayu, tabayu dengan dam. Sementara rukun yang lain lepas dah pubut, maka hanjut tahallul. Nyomenan kemudian min jami'it turuk, ya, ditegahkan daripada sekalian jalan. Ya, andai hal lepah ja ret saboh rauh, tapi lepah tak tempuh ret rauh yang lain.
Lepas tajak rat ra'uh lain. Rat sabuh ra'uh lepas. Rat ra'uh yang lain lepas. Kalaupun ra'uhnya ji'uh. Ji'uh. Serta bila tak tempuh ra'uh yang lainnya han akan luput. Wukuf di Arafah. Maksudnya bak surah yang ditegakkan itu haji. Maksudnya yang ditegakkan itu haji. Ra'uh yang lain, walaupun ra'uhnya ji'uh, tanya mampu dan aman. Bila tak tempuh ra'uhnya, han akan luput haji. Nyan pejit tahalul han wajib menempuh jalan yang lain yang ra'uhnya hana ditegakkan. Lepas tajak anjir tahalul. Apabila ditegakkan daripada menyempurnakan haji dan atau umrah, baik bersamanya hana ditegah waw atau bersamanya ditegahkan waw. Ditegahkan daripada sekalian jalan, baik yang to atau yang ji'uh, tahallala, niscaya siman yang ditegahkan itu boleh bertahallul. Dan selagi akan datang barang yang hasil tahallul dengannya barang, kedeuku tahallul. Firman Allah Ta'ala, fa in uhsirtum, jika ditegahkan akan kamu, artinya wa aradtumut tahallula, dan kamu berkehendak akan tahallul. Maka tahallul itu tidak wajib, boleh bertahallul. Andainya sanggup bersabar, walau waktunya lama, dan mau bersabar, hana ditahallul jid. Bak surah jid preh, maji preh tu, preh, sehingga tinggai wate yang hana mungkin le untuk wukuf di Arafah. Tinggai wate beuk toh tu, bak sabar. Sabar ipreh hanai tahallul. Kemudian wate wukuf di Arafah tinggal baca toh tu, te ate kabeh, wajib tahallul atau jid ipreh sehingga luput. Menyo ipreh hana ditahallul, akhirnya luput. Habis hotel. Nyan pakai ban.
hukum tahallul wate ditegah untuk menyempurnakannya harus jino hana ditahallul, ipreh sabah bak jipreh-preh ka subuh tanggal 10 Zulhijjah kaurorea wate ukop kabeh abeh wate ukop luput menyo ditahallul dilikutnya hanatro bak luput yang jed ke masalah bolehkah disabar hingga luput atau wajibkah ditahallul dikala wate sudah sempit sehingga BO2 akan luput Nang kiban yang kebah menai ke dia cerita kalau gun tu nah puan fa in uhsirtum jika dicegahkan kamu dan kamu berkehendak tahallul famastaisara maka apa yang mudah daripada hadiah. Artinya bertahallul dengan menyembelih seekor dam. Sabit di dalam hadis 2 sahih bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahallul ianya Nabi di Hudaybiyah manakala dicegah akan Nabi oleh orang musyrik, padahal adalah Nabi itu telah ihram ia dengan umrah. Sebagai dalil yang menunjukkan boleh bertahallul apabila ditegah oleh yang menegahkannya daripada menyempurnakan haji atau daripada menyempurnakan umrah. Bersamaan dicegah akan mandum bina rombongan atau dicegah akan sebahagian ken mandum. Lagi itu terus gede ban dipariksa paspor kamu masalah sementara ihram kalau wate di Dzulhulaifah menyotanyo gelombang pertama atau wate tanyo dalam pesawat melewati alam lam atau tak ihram wate di Jeddah leh tak ihram duduk kau masalah ngan paspor midun dedu sementara rombongan kai belu mereka berangkat menyelesaikannya itanya kumat tirod kumat tirod ina karabih wate wukuf di Arafah hanai beli-beli bahkan deportasi ke nau kampung itu hai bitamang li nyan tabancit boleh bertahallul
Kenki la tatahallalu syirdimah, hana boleh ditahallul oleh satu kelompok kecil. Bangun takun dengan mu'jamah daripada jumlah rufqah rombongan, karena tertentunya sekelompok kecil itu dengan ihsar. Hanjit tahallul menurut ki hanjit. Sebagaimana jikalau tersalah rombongan kecil itu akan jalan, salah jalan bakjak, nyan hanjut tahallul atau sakit, nyan menurut ki. Nagompom perbandingan yang gak nyan pegat hana mumpum. Orang yang dicegah daripada menyempurnakan haji atau umrah dengan ditahallul bisa gelah gadah. Gadah menyobak surah ditegah sempurna hanai tegah waw, maka dengan tahallul gelah dari mudarat jaga larangan ihram dan lepah waw kampung. Tapi bersama han diizinkan untuk menyempurnakan serta ditegah daripada waw, maka dengan ditahallul glahjih daripada kesulitan mudarat menjaga larangan ihram entnan tagai. Gepegat banding ji lagi rombongan yang tersalah jalan bakjak. Hanjut tahallul, hanjut tahallul. Dengan ditahallul kan hana glahji daripada tersalah tersebut. Orang sakit dengan ditahallul kan hampulih sakit ni. Rat sisinya kanyau. Tetapi dengan ditahallul glahji daripada mudarat pada menjaga larangan ihram. Maka retsagonya sisi kesamaan dengan orang yang ditegahkan daripada itmam bersama ditegahkan rujung, menyempurnakan haibi wa bihai pelih. Maka bak tahallul faedahnya lepas daripada mudarat pada menjaga larangan ihram. Nyo tempatnya menyohanai taklik, menyohanai taklik kanyo
nyo pu nyo hanjut tahallul. Andai sakit nyo hanjut tahallul, andainya tersalah jalan. Ka dupe ditolak akan kil itu dengan bahwa sungguh mudarat musyikah tiap yang satu, allati musyikah allati yang harus tahallul karenanya, karena musyikah tersebut hana beda ia antara bahwa ditanggung oleh lainnya seumpamanya atau tidak. Dijawab gitulah akan kil yang pegah menyawa yang dicegah itu sekelompok kecil tidak boleh. Menyo yang dicegah daripada menyempurnakannya satu kelompok kecil atau beberapa orang atau satu orang. Cidrokong masalah dengan paspor kan lepas padahal iram kali nyan mudarat yang dengan wak mudarat nyan jet tahallul hana beda antara diderita oleh orang lain seumpama tanya derita atau hana urusan. Nyamban gitulah pendapat kil nian kabihan. Kemudian ingkanal waktu lil haji wasi'an, jika nalah wate bagi haji itu yang luah, maka bermula yang afdal bahwa disegerakan akan tahallul. Maka barangkali gadah mana, maka oleh gadah menyempurnakan ia akan haji. Wate manteng luah, wate kepuo, wate ke wukuf, wate ke wukuf di Arafah. Wate manteng luah nyan yang afdal be ile disegerakan tahallul kan hanjut. Kan hanjut be ile lebih god be ile tahallul kibancit ipreh suatu boleh kadang-kadang ipeleuh dengan dipeleuh wate mantengna ka bisa menyempurnakannya. Dan bermula seumpamanya itu umrah, man umrah wate itu panjang tahun puluh man. Maknanya menyoku umrah apabila jidan bahwa akan dipeleuh dalam padum-padum urau, maka lebih god be ile ditahallul ipreh sodepu ipeleuh ka wa illa, dan jika tidak watejih kat sempit tinggal beuk noh menyo ke haji man menyo ke umrah yakin ada meleh bulan tapreh ai peleuh jit preh sagai puo kampung yang ipeleuh untuk menyelesaikannya hana nyan paki, maka bermula yang afdal itu menyegerakan tahallul supaya bahwa tidak luputlah haji. Katruh pak bunau
bunuh tak pegah, tak tergedi likut. Hukum tahallul harus, maka boleh hana tak tahallul, tak preh-preh, ipelu akhirnya kabih wate. Kabih wate kaluput, ban kabih wate kaluput haji. Apakah menyobak surah lagenyan wajib disegerakan? Wate kasempit, hana mungkile bila andai pun jipelu hantruh tuli wa Arafah. Andai jipelu wa Arafah hantruh tu. Wajib tak segerakan. Yang surah tak tergedi bunuh. Kolom jawaban. Di sini wa illa hana luah wate, kasempit wate, atau wa illa itu wate luah tapi harapan ke jipelu hana, harapan ke gadah manik hana. Nyan wa ilayan peruh bandua. Wa illa hana luah, artinya watejih kasempit. Yang afdal takjil tahallul supaya bahwa bek luput haji lahir jihinan. Wate mantang luah tapi harapan ke ipelu hana, harapan ke ipelu tan. Wate mantang luah harapan ke jipelu hana. Pada depu mana harapan kajime bak bandara ini tulok lam petawai kirim Indonesia. Wate memang mentang payang. Te mentang payang. Baru tanggal 10 Dzulqa'dah atau baru tanggal 2 Dzulhijjah. Tang payang. Tapi kajime bak bandara, ipreh pesawat berangkat ke Indonesia ini ikirim kenau. Nah harapan le. Nyan kiban, nyan lagi nyancit. Yang afdalnya segera tahallul supaya lepasnya daripada mudarat, menjaga larangan ihram. Jadi mufhum ji kan wajib, kan wajib. Afdal takjil tahallul. Kan wajib disegerakan akan tahallul. Walau muni'un, jikalau ditegah akan mereka itu dan tidak dimungkinkan mereka itu daripada melanjutkan mengerjakan haji atau umrah, melalukannya, dia menyelesaikannya, kecuali dengan memberikan harta. Maka niscaya harus bagi mereka yang ditegahkan itu bahwa bertahallul mereka dan tidak memberikan oleh mereka akan harta,
wa in kalla sekalipun sedikit ianya harta, karena hana wajib menanggung kezaliman pada menunaikan akan haji. Nya ditegah le perampok, le pancuri, daripada menyelesaikannya haji atau umrah kecuali bertajuk sen.